Нормально все. Походу, да. Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram Kamis 25 Mei 2023. Dalam rekaman tersebut menunjukkan ditangkapnya salah seorang prajurit Ukraina. Ia tampak berduduk di dalam sebuah parit. Di sana terlihat sejumlah tentara dengan badge berwarna putih yang sedang beroperasi. Salah satu dari mereka, tepatnya prajurit yang merekam video itu, tampak menginterogasi prajurit Ukraina yang ditahan itu, yang melemparkan beberapa pertanyaan dengan sedikit ancaman. Sontak, hal tersebut membuat prajurit Ukraina panik dan takut. Terlihat jelas dari ekspresi wajahnya. Hingga video ini beredar, tidak diketahui pasti seperti apa nasib prajurit Ukraina yang ditahan tersebut. Один раз стрелял, я постоянно молчал. Хули ты пиздишь, бля? Есть там человек, который скажет, что я всегда молчал. Я почти не стрелял. Он возле меня был. Вот, брат, там черный перчатки. И Угледар Донецкой Народной Республики. Уничтожены 2 склада артиллерийских боеприпасов 68-й егерской и 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. За сутки нанесено поражение 103 артиллерийских подразделений Вооруженных сил Украины на огневых позициях. Живой силе и военной технике противника 143 районах. В районах населенных пунктов Яковлевка Донецкой Народной Республики, Житловка, Червоная Деброва Луганской Народной Республики.